विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः गणशैतानि नामानि पठे शिवयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं सर्वविघ्नोपशान्तये श्रीगणेशाय नमो नमः। यस्य माता उमा देवी पिता यस्य च शङ्करा मूषिका वाहनं यस्य सा मां पातु गजाननः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वरदे कामरूपिणे विद्यारम्भं करिष्यामि प्रसन्नो भव सर्वदा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कपालिनी नमोस्तुते जयंती मंगला भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो देवस्य धीमः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। खण्डमण्डलाकारं